إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariam ya mga muslima kipagadatan sanrakan wagi ang kutu amaano salama kalilintad kapipi aginawa panganintan usiku Allah subhanahu wa ta'ala sa agiyang kaya mga oras sa kagabi-gabi pakambarakatan rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala makuwatan wagyang kutualang ulangwan mga pipi ang mapapadalam sa giyang kaiya masa. Mga pagariya, yang kaiya di itano di kapamagusay na giya din suritano di kapamagusaya sa giyang kutua manasikul hajj. Yaiso mga ukit-ukit sa giyang kutu kapenay kagiyang kutua tao anta kagiyang kutua kapagumran yan. Mga bangsami, yang kaya pagusayin tanong imanto sa giyang kaya oras na isad na ya sa giyang koto ang mga importante pengenal na giyang koto tao. Bulaboro na giyang koto tao kabayaian makumpleto niya na giyang koto kadiyan anta ka umran yan. Lalitan waya di panamaran mga pagariya. Inoto kagi upuon so kadi agyang ko tua tao dia ko tua kapagasian na tarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala na aya imbelasun wallahu subhanahu wa ta'ala na agyang ko tua surga iyan ayami alu sa hadith na tigo nabitan wa Muhammad al-hajrul mabrur laysa lahu jaza illa al-jannah yang ko tua kakedi kanaik atyarima wallahu subhanahu wa ta'ala na daden abaun imbelas wallah inon ta'agyang kutua surga iyan. Na pagalintano din na kebaya sumul ko surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Nasir katano na madidipindi sa giyang kutua ka penggelebek katano sa giyang kutua na ikadi kagi sa katano penggelebek ka. Na kailangan nagyang kutua kapag nadatan ron. Mga pagariya, ayaw tuwa pugusay tanong nagyang kutua kapag ihram sa mikat. Anto na ibunta nagyang kaya kapag ihram sa mikat. Nagina ng mga pagariya, sudi ka paniat, ayak betua sa ihram, nakapaniat. Paniat sutaw sa gyang kutua kapalalakaw niyan. Dia ko tuwag paman na kapakaw niya sa mikat at hindu. O nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagayuto na piya magusaitan wag yan ko tuwa 5 amikat al-makani apaman na runun peniat agyan ko tuwa penanay ka di anta kapagumra. Nagyang ko tuwa kapakaw niyan roo. Na peniat sa kaniyan sama kaukit. Sabter o niya nagyang ko tuwa akaplalakaw niya, nakapanaykiyan sa tiga na labbay ka hajjan, upama ko umra na labbay ka umratan. Isa pa nalapi at yan, nagyan ko to, ipangadura ka tano, mga sheikh tano, mga ulama tano, nagyan ko to, Allahumma labbay ka hajjan. O di na, Allahumma labbay ka umratan. Naptano diniwanan ng mga pagariya. Amay-amay na di miya betu, udi na di mapia kaya balasan yung sagyang koto pembetian sagyang koto kapeniat sagyang koto tao. Tanudan kagyang kaya hajj na adin na pataro ko niyan. Isabu imada saya na di ketarima agyang koto naik umrah udi gyang koto naik agyang koto tao. Anto nagyang kaya patarokon.
Paganairo nagyang ko to al-ihram, nagyang ko to kapaniat agi pugusain tanoy man to. Rukunanan mga pagariya. Di mapbasta-basta nagyang ko to aplalakaw. Ikadua nagyang ko to tawaful hajj. Nagyang ko to katawaf sa Baitullah, nagyang ko to tawaf ka na tawaful ifada, udi na tawaful hajj ipmetwiranon. Narukuno to. Ay ikatlo, udi na paman na padkurukon yan, nagyang ko to al-uqufu bi Arafah. So taon na kailangan na maka-ukuf sa Arafah. Sagyang ko to paman nakakuma, nagyang ko to oras yan. Ay kasiyaw si Dhul Hijjah. Nagyang ko to gawiin na kailangan na maka-ukuf ka sa Arafah. Paman na di pan mau maagyang ko to kasedep o alungan na sisi ka sa Arafah makaukop ka. Da aya padikuro ko nagyang ko to hajj, nagyang ko to sa'yul hajj, nagyang ko to tingtan makasai. Natano din magyang kana na mga roko nagyang kaya hajj pat mananan. Nagyang nga pugusay tanong napad sagyang ko to roko nagyang ko to hajj. Agi ko to paman nakapagihram mo tao sa mikat, agi na nin suka peniatian sa mikat, sagyang ko to akaplalakaw niyan. Mga pagariya, ayamin tapik tano, nagyang ko to dua, paganayro nagyang ko to tao miniat, miyagihram, sagyang ko to ada niya panakapakaw sa mikat. Ay lagi diyan upama, nagyang kaya mikat Dhul Hulaifah. Yang ko to mikat sa Madina, ahlu Madina. Na upama ko saka na sika din na miyagi haram sa Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama no to na dagapan makauma sa mikat na miyagi haram ka din. Sisika sa paman na masjid udi na sagyang ko to mga funduk ro mga hotel na miyagi haram ka din sa bitungka. Udina biyati akagyang ko to labbaik Allahumma hajjan, udina labbaik hajjan, udina labbaik umrah. Nanto na paman na kukumano to. Yuto isaon. Ikadua apugusayin tanong, apagarayagan tanong na anto na ikaswa o tao, miyalapas yan na mikat. Panay kadi. Na gyang ko to tao, nagyang ko to akapnay kadiyan na miyalapas yan na mikat. Pamaugyang kaya mikat na paman nalipas yan. Anto na ikaswa gyang ko to atawa da maka pagihram da maka peniat skanian sa mikat. Na di ba importante ito ka, madagalap kesagidan saya. Madagalap kesagidan saya. Laburo so paman na da katawan yan. Ako pa kaya, paman na baniyan din lipas sa mikat, taman sa paman na miya kau masa Baitullah, na din makapaniat, anto na ikuswag yung kutuwa tao. Anto na ikasalaan yan,kaan na mapan ang mga kasalaan. Kailangan namin bagay niya, nakaanap ka taro to pag yung kutuwa, hajian. Na, unang tanwag yung kutuwa, paganay, paman na tigo mga ulama, al-ihram, qabla al-miqat. Yung kutuwa kapaniat, utaw sa yung kutuwa, dan yung panakap kaumaas sa miqat, paman nalagi dagyang kaya Dhul Hulaifah, o di nagyang ko to mga pedamikat, paman nagyang kaya Juhfa, Karnul Manazil, Yalamlam, agugyang ko to apyama musaytan o kaga isudon maka pamakinag na kaga yoto kaya pagusaytan o sagyang ko to amikat al-makani. Tigo mga ulama, الأفضل أن يحرم من الميقات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة نعيا كنا ترالبي نغو أيا مapya nagyang kutwa tao na si iskanian din peniat sa miqat kagi sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya rakian na si iskanian na miniat miyagi haram sa miqat. Natanudan tano ka langulanguan ugalabek na aya ka ketarima iyan na misungkad tano. Nagu aya kang gilabek tanoron nagyang kutwa ukit unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yuti paman nakakitaro to pagiang kotwa simba. Alit tiba. Mi ayon tanu sagiang kotwa ukit unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadna paman na pagisar katanu. Apaman anda mimikat sunabi na teron tanwa sunabi na yang koto apaman na kaya pagajian na si iskaniya na mimikat si Isa Dhul Hulaifa nagito ipaman na isumbagetan o kiran kagito ka ketarotop agi yang koto simbatan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama sunabi na ini begakian naubas kaniya na pagihram peniat si Isa Masjidin Nabawi. Nyaw na paman na miya tirutan wa musum ya kadalakaw nakatawan yan ay kerania Masjidin Nabawi agugiyang kayami kata Dhul Hulaifa keranianan na sunabitan wa Muhammad na kanabaskan yan na mimikat miya gihram nabaskan yan na miniat si Isa Masjid atigo nabitan wa atigo mga ulama agiyang kaya Masjidin Nabawi na susambayang san na makalalabi sa sanggibuwa sambayang si iku mga masjid inun tabu atigi nagyang kaya Masjidil Haram sa Makkah ka lebiya mas mala agyang kutwa balas apaman yan na matataguro naman ito ini bega kagi paman na sumanga peda yang kutwa pugusar nila nagyang kutwa akaliran apaman na dalil akli nagida ko na kinagiteni sa gyang kutwa dimlalakawat ginasitan na mikata kapaman nagyang kaya derpan na beberapa tenai. So sambuyang sina sangi buah sambuyang nagyutui paman yan nadiran diterun si ku mga pediran mga kadia maka lebih si tanudin pagi haram si tanudin na peniat sa gyang kaya Masjidin Nabawi gyang kaya mga hotel sa amalilibeta kama kasusulid tanu sa haram. Nagyuto na dalil akali yuto. Way din ako paman na makalalabi ang Masjidil Haram na ino pinggil ba ko nabi aroon miyagi haram miniat anta akada. Kagi paman na sumanga derpa na tianoray apaman na ditano ding gilabakan su agama tano Islam na sunabitan wa Muhammad naron tanoro na pagilay agyang koto simba nagyang koto adan yan no kang gilabaka na ditano mamu penggelabakan ka aya penggelabakan tanong na sadun sa ukit unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay mga pagarian na kanaba di ka pa kayo. Kanaba di ka pa kay. Agyang ko to paman nakapeniat. Okay nagyang ayab ko tanong nagyang ko to anto na isunnaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang na Peter tanong na ayamitin dagasan na suata mga lain yang mga ulama, mga salafi. Alagi dupaman Al-Hasan Al-Basri, su Imam Malik, su Imam Syafi'i, su Ahmad bin Hanbal, su Ishaq, madagalay ang mga ulama. Apaman na ayatin degiran na ayam makalalabi kapag ihram kapaniat sa giyang kuto kaplala kautaw na si inyan din si iskanyan din na pag-ihram paniat sa paman na mikat. Ay no paman na ino tindu nabitan wa Muhammad agya ko to mikat mga kawa kagiro ka kawa. Andin ni ka pa kaumangkaon na mati anakan nagyang ko to labbaik Allahumma hajjan ulina labbaik Allahumma umratan. Namya kasi sinabuta tanusan. Panganin tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala marayag agyang kaya paman nakapugusaya tanuron. Ayap man na pag-usay tanong, nagyang kong tuwatawa, miya lepas yan na mikat. Miya lepas yan na mikat. Nada pa ka, paniata. Ayaman na niya na miya gida sa truck. Nagyang kong tuwa kaya pagda yan, na kapakaya isaap, kasagadan na, kadidig nagyang kong tuwa kuwan, driver. Anta aga paman na, so driver na, di niya nakatawan, daon mau sa ipiyaw, paman na pagukita tao sa mikat, na duminiri susiran sa Baitullah. O di nasa Makkah. Nada sila din na maka-out sa mikat paman na betian nila nagyang kotua labbaik Allahumma hajjan uli nagyang kotua labbaik Allahumma umratan. Kulaulay ni mga pagariya. Adna paman na pagkadirisu. Bagi balangon ataw pagkauma paghaj pagumra na may kakaipian nagyang kanan nadarapadi. Kapag kaya kaya pagusayatan noron na kesabutan wa agi tubus ikidiaun. Okay, na dita no katawan wanto na buntal paman na Dhul Hulaifa, dita no katawan ni buntal Abiyar Ali.
Di tanu katawan ni Antone mi kata betua sa Zuhfa. Odi nagya kaya ya lamlam, odi nagya kaya Karnul Manazil. Odi na supeda paman na mikat. Nagya ko tuba kabasa korkanoa kailangan den siko di menanaik. So penaik pagumrah. First time sekania na malalakaw na ay pemakin niyo so mga saikyo. So anto na ini arakano di pangdo. Kaya paman na sukada kelanan, di niya na pemakai lagi susai kian. Laboro na iya kaya mga sabu drakatan, ay katawan na kandanan, miya bati akan kandanan. Na miya kada kalap kesagidan. Ay lagi dia no paman na igira miya ka paniat sutaw, anta ka miya sunut ya nagya ko tuwa libasul ihram, na sumiulot sa kaniyan sa litar na lagi da iyo pama. Tenggaw, nasi ulutian. Miya kada kalap kesagda. Miya kuat tenggaw na minditar beden. Nagi itu na paman na dito kepakai. Kesupak kagi ko tua paman na pedutus sagi ko tua mga mahdzuratul ihram dipapakain apeng gelebekan sagi ko tua paman na kaya paka pagi haram agi ko tua tau. Na ino ba paman na pamak yang negetan. Lagi dia no paman na pensa mga sunnah. Na ino umano pakalaya tagya nga edita no ka pagusaya ka para kesabu-sabutan tanu. Na lagi dia no pama ira ada kapan maka peniat na odin ada kapan masulu tagya ko tua ihram ka na ay dapat na pumaigu ka pelulumpiu ka wad na bumbula ka sagyang kaya irka na kuenon wad na bumbula ka sagyang kaya piamalungan ka na kuenon. Na ira apya gusayo to na sukadi na ibaratu tuturugan na danian paman na dinian pemamakin na gina piya kapaya ti nakatawa na kananan nanto na ikeswa na paman na dinian buo to mapenggel pagagyan ko to apya gusayron kaamay ka paman na miya ko masamikat na pengisa at iyan na saik, kepakai penapaman na mangin lebetan akan na bubulakan sa irkakan o di nagyan ka iya piamalungan akan kau to. Kagi sama penutu sa gyang ko to adi niya na pumamakin na nagyan ko to anto na ay lipagusain o mga saik sa gyang ko to ukit-ukit agyang ko to kanaik. Mga pagarya, tigong mga ulama hukmu man jawazal mikata wa huwa yuridu nusuk. Yang ko tawa pneka. Na anto na ikukumanian sagyang ko to kaya lepasan yan sa mikat. Yang ko tadi tano dikaturo na paman na miya lepas ka mikat. Sika makapupun sa Madina na miya lepas ka mikat. Lepas ka. Na ino saya nano Imaman Nawawi at iyan na ayakaturo Imam Shafi'i rahimahullah. إذا انتهى الأفاكي إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة حرم عليه مجاوزته غير محرم بالإجماع فإن جاوزه فهو مسيء. Atau nekatero Imam Syafi'i pugusino Imam Nawawi tiga na igira mano to asu afaki gigo to paman na muslima paghaj miauman yan na mikat miyakap mikat skanian, miyakaw mas kanian sa mikat, as kanian na kubaya maghaj udina, kubaya magumra, apian di sagyang uto apian gusitan wa mikat. Nabas sagyang uto atawap kedi, pagumra, nabas amaw man yan na mikat, na miyabawalun din uban yan lapasa, miyabawalun uban yan lapasa, adis kanian na pamana makapagihram, dis kanian na makaniat. Bil ijma' agina ni kiyumpungan ko mga ulama. Abas sa paman na makaw-makaon. Nalipas ka, ada ka pa na makapaniat na paman na may abawalo to at yung mga ulama. Haruma alay. Paman na kailangan na gigo to kasugadi ka samikat o di nakapakaw mga samikat na mabati agad na gigo to labbaik Allahumma hajjan. Na upama katigong mga ulama ko ba niya din lapasa. Paman nalipas yan. Nadas kaniya na pagihram, das kaniya na peniat.
fahuwa musi na tau tu atigu mga ulama adi milang ataw. Paman na tawa paman na maratay ulaula fahuwa musi. Tigu mga ulama adu betad agian kaya pekalepas sagian kaya mekat. Tanu dan tanu agian kaya buntalian. Udin agian kaya betad umang tawa pelepasnya na mekat. Kasi tanuku agian ko tu ako kuman apagaluin tanu. Si tanuku agian ko tu ako kuman apagaluin tanu. Paganero na tigu mga ulama an yujawiz al mikata wa huwa ghairu muhrim. Yang ko tu atawa mia lepas ya na mekat. Askan yan na de makaniat. May lepas yan na de makaniat. Ato na isu niyan. Fa alayhi an yarji'a ilayhi liyuhrima minhu. Na kailangan natin yung mga ulama makakasuis kaniyan. Makapmikat. Kailangan na makakasuy ang ko tuwa tao. Malagi dati yung mga ulama o yung ko tuwa kaya lepasan yan sa mikat nakatawan yan. Pimbuba yan anta aka jahilan din yan nakatawan. Yung ito lagi dito ang mga tao, apaman nalipas yan na mikat, na kailangan na makapeto. O, kailangan na makapetos kaniyan, malagi do katawan yan, anta akadan din yan nakatawan, fa in raja'a fa ahrama minal mikati fala dam alay. O pamakati kong mga ulama, o yan ko ito kakaswin yan sa mikat, napaman na miniats kaniyan, na aban yan, penalty, diskanian ke penaltian. Anto nagi nga penalty. Adita no di pagulay na pagasumbeli so tao sa kambing. Dito paman na mababaloy a penalty agi ang koto ataw da makapagihram da makapaniat sa mikat. Nabando to marayag agi ang koto paman na tindig u jamhur mga ulama kadagalan ko mga ulama kailangan sa agi ang koto ataw apaman nalipas yan, o di na miyan lepas yan na mikat, adas kaniya na makaniat, makapeto. Kakasuyan yan nagyang koto apaman na mikat. Nah, ay ikadua betad, na in ahrama ba'da mujawazatil mikati fa fihi aqwal. Tigo mga ulama, upama ko, giyan ko tuwataw na si imiyagi haram sa lipas yan na mikat. Apaman nagyang kaya mikat, nalipas yan dun. So kaya lapasan yan nun, na gumini raw sa kanya na labbaik Allahumma hajjan o di na labbaik Allahumma umratan. May alpas yan. Anto na ipaman natin dugo mga ulama na talo apaman nakatiruiran. Paganayro na tigo mga ulama alayhi dam sawaun raja ila al-mikat aw lam yarji wa huwa qawlu Malik wa Ibn al-Mubarak wa Ahmad. Tigo mga ulama ako penalty na giyan ko tuwataw. Kagi paman nalipas yan na mikat na rumi ang ihram. Asya gidan niya paman. Na paman nalipas yan, nagugubo paman na paniat. Na tigo mga ulama kepenalty yan din na giyan ko tuwataw. Pagkasumbali din sa ayam. Malagid. O kumiyasoy sa kaniyan anta akada kasoy. Paman na miniat ka nalipas ka mikat. Na malagid o kumasoy ka. Tiga kumasoy tanong. Kanta nung mikat, anta akadi ka kumasoy ka, paman na duminiri suka din. Kasi yan anagad nagyan ko to paman na kaya paniat ka, na kailangan din nagyan ko to ka pakasumbali ka sa ayam. Naman to nagyan ko to ako kuman, tanong din niyo. Nagina ni pitindigan no Imam Malik, agusto Imam Ahmad, agusto Ibn al-Mubarak, rahimahumullah. Nagapakaya siya butan no to, basta malapas ka amikat, aro ka miyagi haram, aro ka miniat, sa kaya lepasan kaon na malagi dati yung mga ulama o kumiyasoy ka anta kada kakasoy na kailangan na makasumbalikan sa ayam. Ikadua, inda Syafi'iyya na ayatin dugo Syafi'i annahu in raja'a ila al-mikati fala shay'a alay. Yung utwa taw alipas yan na mikat na miyagi haram miniat na kumiyasoy tigo mga ulama tigo Imam Syafi'i na di pa kasumbali sa ayam. Koto yuti kang bidan yan. Ayatin dugo Imam Syafi'i na o kumasoy sa kaniyan na miya libre yang kotua dam yang kotua paman nakapakasumbali yan sa ayam kambing. Kenapa yang kotua mo na api ako syaitan no? Apaman na malagi do kumasoy anta ka di kumasoy na pakasumbali sa kaniyan sa ayam. Enun taati ko Imam Syafi'i rahimahullah
Kad talabbasa binusukin kat tawafi awil uquf. Inong tagiyan ko tuwa tawa, mini bulu ba miya katuwap. Miya kaumad sabi itulan na mituwap. Anta ka paman na miyukub sa Arafah. Fayastakiru alayhi dam na kailangan din natin Imam Shafi'i agyan ko tuwa tawa. Amini bulu agyan ko tuwa paman na kayang galabakan yan sa agyan ko tuwa kaukop, katuwap. So mga pada penggalabakan sa agyan ko tuwa haj na makasumbelis kanyan din sa ayam. Apaman na kepinaltian din nagyang koto ataw. Naginan na aya padamitin din sa si mga ulama na su Imam Al-Thawri, agusu Abu Yusuf, agusu Muhammad, apaman na pedes ko mga Hanafiya, agusu Abu Thawr. Aya ikatalo, aya ikatalo katuro mga ulama. Na inda Abi Hanifa, na ayatin din sa nung Imam Abu Hanifa sa giyang ko atawa, lipas siya na mikat, nagubo pa man na peniat, natiga na in raja ilal mikati falabba sakata anhu dam. O pamagatigo Imam Abu Hanifa, agiyang ko ataw, lumipas sa mikat, na umyagi haram, miniat, na upama ko kumasuya tigiyan sa mikat, falabba, na paman na guminiraos kanina labbaik Allahumma hajjan udina labbaik Allahumma umratan sakata anhu dam namya libris kanian adis kanian din makapinalati dis kanian din pakasumbali sa ayam wa illam yulabbi lam yaskut ugaid na ugyabu akya kasuinian na danian batia YouTube man paman na kambida niyan isaw na ya pamaka klase apaman na kumyasu na debu gira wa labbaik Allahumma hajjan o di na labbaik Allahumma umratan badin ko miyasui natigo Imam Abu Hanifa upama kuyan ko tuataw nadas kaniya na pamana batia o di nadas kaniya na peniat na ayad na kukumanian na pakasumbali agyang ko tuataw sa ayamanan niyan na kambing o di na paman na kepinalti na agyang ko tuataw na miya karaya-raya guto anto na itindig mga ulama kaso yung tanong kapara paman na sabu-sabutan tanong piya-piya. Yang mo tuwa tao, apnay pag umrah na ayakiya paghiharamian na lipas yan na mikat. Ayakiya paniatian na lipas yan na mikat. So Imam Shafi'i na tigiyan yang ko tuwa tao na kepinaltian. Giya paganay. Malagid umipeto anta aka dapeto. Agi paman natin dugo Imam Malik, agusto Ahmad bin Hanbal. Basta malapas ka aro kami niat, na malagi dumipeto ka, anta kada ka peto na, miya pato terak agi ang kutua, kapagasumbali ka sa ayam. So Imam Abu Hanifa, natigyan na Obama ko kumasoy sa mikat, na bituniya nagyang kutua paman na labbaik Allahumma hajjan, o di na labbaik Allahumma umratan na di din napakasumbalis kaniyan. Okay, na upama ko gyabo kaya peto yan at yan ako masuitan tingin ko driver o di na tingin ko mga pilihan. O masuitan na danya mo bati agi ko top bati ano na sama to napakasumbalis kaniyan. So Imam Shafi'i rahimahullah na tingin na upama ko kumasuy sa mikat na daaban yan pinalati. Inunta apaman nas kaniyan na miya kapundin sa giyang ko to apaman nakatuwaf o di na paman nakaukop sa Arafah o di na so salakaw sa giyang ko to paman na punggalabakan sa giyang ko to hajj. So Ibn al-Mundhir na adma bu akatiro yan apadinan so paman na Anil Hasan wa Nakhai mga ulama ini annahu la damma ala al-mujawiz mutlaqan na tigina na rangkum abasta paman na giyang ko to taw makalapas kaniya sa mikat nga daban niya na penalty yuto itindago Ibn al-Mundhir na may ano niyang panastigyan na Sa'id ibn Jubair ayap man at tinigyan o tiyan na annahu la hajja lahu na pamanagyan ko ito atawa lumipas lipas yan o mamamikat na miyagi rauminiat kung kaya napasan yan o na dan na boto hajjagyan ko ito ataw kagi paman na miyatiro tano agyan ka iya kapaniat kapag haram na ruko nagyan ko ito kanay nasagyan ko ito agyan napasan yan o natigo paman na Sa'id ibn Jubair, paman na isa ini sagya ko to amiyagi stricto kung mga ulama ti ada haju to. Paman nakagilipas yan namiya pasad. Oy. Na. Anong pena pag-usayin tanong ka, paman na giya ka iya agama tanong Islam na agama ini amiya kalubulubud. Agama ini paman na
kesabutan o mga tao. Mapaparoron so paman na kararagenan, giyan ko to paman na masusugat ta ujur, naman ito suwaga matano Islam na irap, kesugat ta ujur so tao, na paman na ada na kukumanian. Na, giyan ko to tao, amia kalapas sa mikat. Ada sekalian din peniat. Lepas yan na mikat, nada niya ng peniat. Na ada na sabab. Wa khasya in aadat fawatul hajj. Wa khasya in aada fawatul hajj aw dayqil waqti aw inqita'ir rafaqa. Amay kagyan ko tuwa tawa, miya kalapas at yung mga ulama na pekelak. Upama ko kumasu sa mikat, na paman na dead na oras yan, kakapakaya paman na kumad na giyang konto akaukob sa Arafah. Na upama ko kumasoy na kelepas agiyang konto oras. At akatigo mga ulama apaman na miya karani din, miya kasimpita din sa oras. Di niyan din pelakaya na tigitano, da oras. O ba kasoy. O anta ka paman na kedidegeskan yan ka, kebilagyan na giyang konto ang mga inang padaian. Agapakaya ba din na pakatuturo? Nakagiyang umakanaw na miya lapas yan bisa mikat. Ana ipigis siya kung mga pedin. Ari miya giya nga mikat. Miya matano anta kada tanong mo matiray miya lapalapas tanong da mikat. Napaman na upama ko kumasus kanya na di kupar. Ako pa kaya mablagi na giya ko mga pedin. Upama ko senior nato ni sunian. Senior. Apaman nagi kapiya wag matano Islam adna paman na mga ujur ay ipambagay niyan. Natigyan na ahrama min mawdi'ihi na sadin sa giyang koto akatatagu ano na darpa na ron din na pumniat sa kanyan. Ron yan din na teruag giyang koto labbaik Allahumma hajjan o din na labbaik Allahumma umratan. Wa alaihi dam ugay na di pagaligtas ko pinakti kapaman na pagkasumbulin na giyang koto ataw. Maka pagdam at tigitan ugay paman na isa akaturoon ng mga kadi at iray maka pagdam kaki. Paman na pagkasumbulin ka sa ayam. Wa athima minal mujawaza na madudu sa pasagian ko to paman na kian pasanian sa mikat. Walam ya'tham li adamir ruju ugaid na kanabas kaniya paman na kedusa sagian ko to ada niya nakapeto. Uway paman na gi mga bitiraron o mga ulama tano mga pagariya pangni musik wallahu subhanahu wa ta'ala kaya sabutan tanwaya agian kaya paman na kukuman. Kai porportatid ne sagian ko to penay kadi agian ko tua paman na kasabutan yan sa giyang kaya al-ihramu minal mikat kapaniat sa paman na mikat. Balasang kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalamapya silamukos kanu langon ang mga pagariya di mentay na gusto kesampayan sa giyang kaya paman na mga bitira tanong makapantang sa giyang kaya manasikul hajj. Wad na mga tungan na ini, di nanay ka din, nagpakaya ipagsiriyo kira, nagyang kaya dito ang liga pamagusay. Kalu-kalu na adnap kasabutiran na may ito ilmo kuwaga matano Islam, na idapat ka umaswa iyan, matarutop yan, nagyang kutuan na ikadiyan, na misabapra ka, na ati paman na miya katumpukan na ubila sa kawallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kutuan, paman na galabak yan na mapya, sunabitan wa Muhammad na yakaturu yan man dalla ala khairin kafaili sa tawa mangguna na uka, si ikumapia na sabi sa balas sa kekuanian sa giyang ko tuwa kayang galabakan yan kung galabak amapia na makatutumpukon mamuli na paman na balas mambu kekuang ka mga pagariya sumpatan tanong musi ko mga padauras tano agya kaya paman na di itano di ka pamagusay aya kasuy na nakalangka pa na kan share kano alang-ulanguan ang mga bangsakan mga ginawai. So makakikilala bulaboron sa pamilya ko, mga tunganaya kan insyaallah nasa din sa kebayar kanu magumra sa giyang kaya bulan Ramadan. Sama naya naulan-ulan ni matua Rajab, Sa'ban, nasumbid na giyang ko tua paman na bulan Ramadan. Paman na labidula ni mato na kumas bulan Ramadan, nasadya pagumra si iko paman na mga bangsami, ako bayar kami munot na nakapakaya paman na imbitir ay kami niyo. Si isagiang kaya page tano, isagiang kaya Facebook tano, chat kano sa messenger, o di, napaman natawag kano si kung mga number, matatago sagiang kanan na paman na mga postami. Balasan kano Allah sa madagalamapya, pagaling ko si ko Allah, riskian tano niyan sa halal ang mga tamok, amo sar tano si ko agama, tanwa Islam,
manggusto tano si ko paman na agama tano Islam. Sumakaniniat nagyang kaya paman nakakaipo sa giyang kaya December, January, nakapakay na paman na dumaon tano. Sa kapakaya paman na magdaon tano sa 50,000, asar bu paman na makuha tano agiyang kotwa islat tano sa giyang kotwa kapagumra tano. Ayaw to paman na okitian, nakapakaya bugang kami niyo sa paman na bugang kami niyo sa kape o pasportiyo, nagugiyang kotwa doon pimentiyo 50,000, kapara bu paman na may bigay tano sa agency, sa HUP, o di na sa mga agency pagugitan tano, aya paman na mapipikir tano, pagugitan tano yung mato, nagyong ka HUP, kagi sira ni mapya, serbisyo, si iko paman na di mamagumra, aguso paman na pilalakaw, paman na kadadayuan nanan, mapya siran, na tumo agi ko to, lumyalakaw tano, na makarerelax tano, da mapipikir tano, paman na budan-ubudin na may scam, anto naman kapag-apply tano, anto na ikidaan tano plane giya paman na mga kuana na dabu alalaw igira man to amali distrobo agiyan ko to akal agiyan ko to plalakaw. Balasakan wallah sa madagala mapia pagandud na karkano so salam alang ulangwan ang mga bagsakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nagupsalam na kanagyan kaya di mabantay nagidagyan kaya mga babaitan wa sinika makabuot na nasalam rakano gyang kaya bapa kan na si isa dabaw sorry paman na mga bangsa tano lagi di paman na Pais Andog si Nuray sa Rahmat salam rakano sa nagugyang kaya pagariya kan na alim adi mentay si Nadir Inabang pagaritan waya paman na alim amalamang ipanaguntaman siya pesiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.